Khongjom Soul Village की Slopeland Public School campus से Leiba Water Bottle Company Eastern Ilina Lilina sponsor तौरगा तेंथा हिबुंग Tranquility Club तेंथा न सिंधुना टीम तरातरुक न ग्रुप मरी थोकना खाइदुना पांगथोकपा 30QC Trophy 2026 Let Irungbam Birlal Memorial State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament mathang tha February 9 dagi TQC की ground da ngasi dagi sanaba hokre ngasi opening match ta athopam legend mai pakre tournament adu hodokpagi thoramda NCC Alumni Foundation Manipur amasung egalitarian Manipur of Altruist Trust Ima Trust की President su oiriba Meitei Tribe Union की spokesperson retired Colonel Santikumar Sapamna athoiba mithunglen Kakching District की Additional District Magistrate Pangambam Santikumar MCS na thoram mapu aduga samagra shiksha Manipur की Account Officer Maibam Samananda Sangnaiba Saisakpa Actor Hamum Sadananda amadi Saisakpa Kennedy Kumamna अखनबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुयाखी थवंगी शरुक अमा ओइना लेखिरबा इरुंबम बिरलाल की फोटो दा ngasi gi मिथुंगलेन सिंगना लुचिंगदुना इमुंग मनुंग अमदी सरुयाखीबा सिंगना लेशु कतुना इकाई खुनबा उतखी टूर्नामेंट की ngasi हौदोकपदा सानखीबा अथोपम लीजेना तेंथा हरिकेन बु विकेट तरुकता माइथीबा पीखी अथोपम लीजेन की सुपर जितना बॉल 26 मायुक नबदा रन यांखै ग मंगा लौबा ngamduna मैन ऑफ द मैच ताखी Tournament asi winner da lupa lising kuntra amadi trophy, runners up da lupa lising kun amadi trophy, man of the tournament, highest run scorer, highest wicket taker amasung man of the match taba singsu sel amadi trophy ki manasing pigani hairi.